musaraba. Bwana asifiwe. Yesu Kristo aratwegera, aradusanga, aratwegera. Umuririmbyi w'indirimbo zo gushimisha yararirimbye aravuga ngo uvuko yaje nshaka, ngo uvuko yaje nshaka. Yesu umvuko yaje dushaka, umvuko yaje dushaka, ngo ni umunyembabazi nyinshi cyane. Umvuko yaje nshaka, umvuko yaje nshaka. Yesu yagucunguriye ku giti, ku musaraba, umusaraba wa Yesu Kristo, umusaraba wari uteye isoni. Yesu ngo yaje ari incungu, Yesu yaje ari incungu, ngo ubutatu tubweneze, ngo yaje ari Imana, umwuka, umwuka wera, umwuka ukora imirimo, imbaraga y'Imana. Bwana asifiwe. Paulo yaravuze ngo njewe ngo ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, ngo kuko ari imbaraga y'Imana. Ngo tuze duhora tuyiringira. Umupango umwe yafashe nuko tutagomba gutosheka hano mu isi ngo tunyurwe, tubone ibiduhagije, tubone ibiduhagije. Imana yahagurukije abanyesiraheli bakura mu Egiputa ibajana mu butayu, imasha kubagaburirira mu butayu, ibaha manu, irababwira ngo baze batora mu gitondo, ngo batore iyo barya bamare, ngo ejo mu gitondo bazoze gutora iyindi, ntayo kubika ihari. Bivuze ngo tugomba guhora twiringiye Imana, tugahora duteze ku Mana, tugahora dusaba Imana, naho yo duhaza burundu. Mukaba mutakirya, mukama mumira umutsima umwe mukawumira mugahaga burundu. Ninde uwosubira kuyisenga adahaye atekereza kwaje kwa Siyoni? Simbizi, mugumye mu bitekereze. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, ariko kandi ni umwanya wo gutandukana. Ubu ko turasezerana muri uyu mugoroba w'uyu munsi, ni ugusezerana. Ejo mu gitondo nzotaha, namwe muzasigara, ariko mwese ntimuzasigara, muzatawanyika, namwe abandi baje mu tuzi twabo, abandi baje mu nsengero zabo. Nuko niko bigenda, tugiye gusezerana. Ariko mureke dusezeranire ku ijambo ry'Imana twatangizanyije, nanone abari ryo dusorezaho ijambo ry'Imana. Sinzi ko biza kudukundira iyi mvura igasakuza, sinzi irijwi ryanje nimba rihaye rirusha imbaraga mukaryumva, byaba ari byiza. Hari indirimbo yarije kunjana, baririmbye ngo uwo musaraba wa Yesu ngo wabaye ihuriro ngo ry'ukuri n'urukundo by'Imana ihoraho. Umusaraba wa Yesu Kristo ngo wabaye ihuriro ry'ukuri n'urukundo kandi by'Imana ihoraho. Bwana asifiwe. Umusaraba wa Yesu Kristo. Hari uwundi muririmbyi waririmbye aravuga ngo ku musaraba wa Yesu Kristo ngo nzagumaho iteka, naho ngo noburi byanje uwo musaraba ngo nza nkubonamwe inyungu, nta buhombe. Ariko inyungu zizabona bahagumye iteka kuri uwo musaraba wa Yesu Kristo. Ngo sinzavayo, niko uwo muririmbyi yaririmbye, kandi we gawe yaririmbye yamashije, aravuga ngo kuri uwo musaraba wa Yesu Kristo nzagumaho iteka, naho naburi ibyanjye, naho naburi ibyo mfite, naho naburi ibyo ntunze, uwo musaraba ngo iteka nzawubonamo inyungu, nta buhombe. Reka dusome rwa rwandiko rwa Yohana, nako ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, isura ya yindi ya 4 n'umurongo wayo wa 40
hera kuri wa murongo twahereyeho wa munsi, uhere ku murongo wa 21 ugeze ku wa 24. Niraguhe mikoro. Yesu aramusubiza ati mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazasengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Ariko twebwe dusenga ivyo tuzi kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kwisengera mu mwuka no mu kuri. Amen. Amen. Iyo mikoro nibashaka baguhindagira ngo usubire usome, hari hamwe nanjye sinari kompumva. Dusubire dusome. Sinzi ko iyo mikoro igukundira. Dusome mu izina rya Yesu. Yesu aramusubiza ati mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebweho musenga cyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kwisengera mu mwuka no mu kuri. Amen. Bwana asifiwe. Tugeze mu gihe cyo gutandukana. Ubu ko turasezerana, twigeze kuja ahantu turi ku musitari ngo dushike umuntu umwe aratwiyegereza, kandi aratwiyegereza nezerewe cyane, ngo amara aratubwira ngo icyo yagayiye mu isi ngo nuko karibi yibaye ngo nako aheri bibaye, byombi ngo bizabyama bigenda bihekeranye. Rero ubu ko turaja muri kwaheri. Aha niho twatangizanyije ijambo ryacu ryari uburyo bwo gusenga Imana mu kuri no mu mwuka. Ariko duhera hariya kuri uriya murongo wa 21 aho Yesu yaganiriye n'uriya mugore w'umusamariyakazi. Baraganira ikiganiro kiratinda, bagera hariya kuri ririya jambo. Araruha asa n'uwingingo uriya mugore, aramubwira ngo mugore udahaye wumva, mugore udahaye wumva. Kigihe yo mubwiye ati mugore utagira amatwi, mugore udahaye wumva. Ko ndakubwira ngo mpa kumazi ukambwira ngo hariho kunenana, hariho Abayuda n'Abasamariya, iyo ni impamvu yo tumutampa amazi. Kakubwira ngo iyaba waruzi impano y'Imana ukamenya no gusabza amazi uwari we, ngo wari kumusaba amazi utazongera kugira inyota ukundi. Nawe waja kumbwira ukambwira ngo iriba ni rirerire, ngwe sikivomesho no gikurahe ayo mazi no yakurahe. Noneho biragendaga ngo bigera aho ngaho Yesu aramubwira ati mugore twatindanye umwanya, ariko mugore nyizera. Bibiri zimbwira ngo uwizera uwo mwana Yesu Kristo, uwo mwana ngo uwizera uwo mwana ngo afite ubugingo buhoraho, kandi ngo ubugingo bwo muri iki gihe no mu kindi gihe kizaza. Uwizera uwo mwana Yesu aramubwira ati ninje mwana. Niki gihe gaya ariko ashaka kumubwira ati ninje mwana wo kwizerwa. Nizera mugore, nizera. Ati gihe kizaza abantu bazaba batagisengera kuri uyu musozi. Uyu musozi ntuzosura gusengerwaho. Ati ndetse igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abasenga data by'ukuri
ngo bazamusengera mu kuri no mu mwuka, kandi Imana ngo ni bene abo izishaka ko bayisenga nta bandi. Nta handi bihera kugira ngo umenye ukuri kw'Imana n'ukuyizera. Kugira ngo ukomeze ukuri kw'Imana n'ukuyizera. Kugira ngo uhabwe umwuka wera, uwugumane uwutindane, umwuka wera kugumeho n'ukwizera, n'ukwizera. Twavuze ukuri n'umwuka. Tuvuga ko ukuri niyo kamere y'Imana, ni kamere y'Imana, niyo miterere y'Imana. Nuja gusenga Imana, nuja kugira Imana usaba, uyisabire mu kuri kwayo, mu kumenya ukuri kwayo, mu kumenya uko iteye, mu kumenya uko ingana. Niko ijambo ry'Imana riza rivuga ngo nitumenye, ni Pawulo wari kubyandika, ngo nimumenye ngo uburebure bwayo bw'igihagararo, ngo mumenye n'uburebure bwayo bw'umurambararo, ngo mumenye n'uburebure bwayo bw'ikijepfo, mukunde ngo musobanukirwe Imana. N'ukuyisengera mu kuri kwayo, mu mico yayo, mu mico yayo, muri gature yayo, muri kamere yayo, mu kwiteye, ukwiteye. Bwana asifiwe. Kandi ngo bayisenga babe bari mu mwuka. Umwuka nizo mbaraga z'Imana. Imana ni mu butatu, ni Imana umuremyi wa byose, Imana umuremyi wa byose, ni Imana umwana umucunguzi waducunguye. Niko twavuze ngo Pawulo yariko yandikira Abefeso ngo yaje kuducungura, aducungura ngo urupfu rw'iteka, aduha ubugingo budashira. Bwana asifiwe. Ni Imana umucunguzi, umwana ni umucunguzi, umucunguzi wa twese, wa twese, waje ngo wuzuye ubuntu n'imbabazi. Bwana asifiwe. Mukuza hano mwisi ngo yaje yuzuye ubuntu n'imbabazi. Yaje yuzuye ubuntu n'imbabazi, n'imbabazi. Ubu nyine hari inyigisho ziyobya, reka mvuge ngo ni inyigisho ziyobya kandi zifite benezo. Nibashake banumve ngo hariho ubuntu, ngo ubuntu bwarabonetse kandi ngo ubuntu bwaraje, ngo abantu nibagumye bakora ibyo bashaka. Oya, umva uko Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo ubuntu bwarabonetse buzanira ngo abantu bose agakita, ngo bwatwigishije kureka kutubaha Imana. Bwana asifiwe. Umva icyo ubuntu bwatwigishije, bwatwigishije kureka kutubaha Imana, abasuzugura Imana n'abagaya Imana, bakayizinukwa, bakayitesha agaciro, bakayigira insoni nke, bakayikoresha ibiteye isoni. Ngo izabahana umuriro w'inkazi ngo urabarinze. N'ukuri kw'Imana yo mu ijuru, umuriro w'inkazi urabarinze. Pawulo arandikira Abaroma arababwira ngo ese tugumye dukora ibyaha ngo kugira ngo ubuntu bw'Imana busage. Yamavuga ngo ntibikabe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ubuntu bw'Imana bwarabonetse. Yesu yaje ngo afite ubuntu n'imbabazi. Bwana asifiwe. Zo kutubabarira imirimo yacu y'agaciro gake, imirimo yacu yari iteye isoni, imirimo yacu. Bwana asifiwe. Ngumva uko yadusanze. Ezekiel yarabivuze ngumva uko yadusanze, uko yadusanze yatugereranyije ngo n'umwana w'umukobwa wavutse ngo ntiyakura kandi ngo avuka yangwa n'ababyeyi be. Yaravutse ngo ntibamukura mu ivata yavukiyemo, ngo aguma muri iryo vata arakura. Bibiliya izimbwira ngo araruhaba umuntu wo gupfundura amabere, umugore wo kugira amabere, umukobwa. Ngo uwo mukobwa ngo haye yivuravunza mu ivata yavukiyemo, ngo uwo mugore ngo atagira umuntu wo mureba, atagira ngo umuntu wo mureba, ngo kandi ngo ageze igihe cyo gusabwa ngo atagira uwo muvugisha,
atagira uwo mwandikira, atambaye ngo yambaye ubusa, ahaye yivuravunza ngo aho ateye isoni, ateye isesemi, ateye n'agahinda mugabo ngo Yesu ngo adusangaho aho ngo niho yadusanze umunyembabazi ngo ahasanga uwo mukobwa wari umeze uko kuntu ngo ijambo rya mbere aramwegera. Bwana asifiwe. Yesu yaje kwegerana natwe, Yesu yaje kwegerana natwe ngo yegerane natwe, aba umuntu yambara akamero k'umuntu. Bwana asifiwe. Yambara akamero k'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, tiyanga no gufurufurwa. Umwuka n'imbaraga z'Imana, imbaraga zirema. Hariya mu byakozwe n'intumwa Yesu yari kwasezera abigishwa akababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga ngo umwuka wera nabamanukira ngo muzaba abagabo nyabagabo. Tuzagirwa abagabo nuko twambaye umwuka w'Imana. Nitwambara umwuka w'Imana tuzaba abagabo nyabagabo. Nta kindi kiza kidutinyura, tugatinyuka imbere y'abantu n'imbere y'Imana, nuko tuba twambaye umwuka wera. Kandi umwuka wera niwe ufite ubushobozi n'ububasha ngo bwo kubasha gusabira umuntu utazi kwisabira. N'ejo twarabivuze, umuntu utazi kwisabira, umuntu utazi kwivugira, umwuka w'Imana akatuvugira ngo ari mu ijuru, ariko aratunihira iminiho itavugwa, iminiho itavugwa. Uwo mwuka w'imbaraga, Bwana asifiwe. Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo uwo mwuka nimbaba muri mwe, ngo umwuka wiyazuye Yesu Kristo ngo izazura n'imibiri yanyu izapfa. Uwo mwuka w'imbaraga nimba aba muri mwe, nimba dutuyemo, nimba mwicaranye nawo, nimba mubana nawo, nimba umwuka wera abategeka ngo uwo mwuka wiyazuye Yesu Kristo kandi ngo ikamuzura mu bapfuye, ngo ufite ubushobozi n'ububasha ngo bwo kuzura n'imibiri yacu izapfa. Bwana asifiwe. Mwifuza umwuka w'Imana, reka tuvuge umugabo umwe tugende wakoreshejwe imirimo n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana mwisezerano rya kera ngo Sawuli ngo aje ku rugamba, ngo ashike biratinda, urugamba rurakomera, Goliyati arabatera, Goliyati arabatuka, Goliyati arabatokoza. Nukuri nza nsoma Bibiliya ikambwira ngo yazaga batuka mu munsi gatatu, asubuhi na magharibi. Ninko ninkibinini bya amibe, asubuhi na mchana na magharibi ngo akabatuka. Sawuli umwami kandi wari waratabaranye n'abasirikare ku rugamba, ngo akihisha, ngo ingabo ze zikihisha zigatinya, abantu bose ngo bakaburirwa uburyo. Umunsi umwe ngo Dawudi ngo agenda yagemuye, ngo amare gushika ngo yumva badutse ngo arabatuka, ngo aravuga ngo noneho ndatangaye, ese akasakumiro uyu hayutuka abantu ngo agatuka n'Imana ya Isiraheli, uyu ni muntu ki? Uyu ni umuntu ubona, ni umuntu uteye gute? Ngo atangire kubaza mukuru we ngo amucumite ijisho, ngo aramureba turiya munyagwa agira agasuzuguro ko mu mutima, yoja kwiyahura kuri kiriya gihume agapfa. Kandi nakoze inkura hangaha kunte. Kandi Mikali wa Sawuli ngo yari mwiza, suko yari umwana w'umwami gusa, ngo yari mwiza, ngo yomuha umukobwa we, ngo icyakabiri ngo yomuha igisate cy'igihugu. Iyo ni motivation, bati nawe Dawudi ngo ntiyarushe yumva ibyo byo ntiyabyumvishije, ngo yumva gusa afite agahinda kuko Imana ya Isiraheli yatutswe.
ngo amakuru abaragiye abageze kwa Sawuli. Sawuli ati nimumuzane. Ngo bamushitse nkari ya Sawuli ati n'umwana mutoya. Ati n'umwana mutoya aramwegera. Ati se uwo murwanya? Ati no murwanya no mutsinda. Niki kindi wakoze? Ati njewe naragiraga intama za data. Intare yaranteye. Ndayifata ndayikwanyura. Ni intama zirataha. Idubu ngo bucirantera. Nayo nyigira nkirya ntare. Ati njewe wishe intare n'idubu noreka kwicuriya mu Filisitiya utarakebwe gute. Sawuli ati maze nyine genda. Ngo aramwambika. Ngo amwambike ngo agire gutya. Ngo agire gutya. Ngo aravuga ngo ibisi nabimenyereye. Ibisi nabimenyereye. Ngo arabzambura arabita. Bwana asifiwe. Hari umunirimbyi w'indirimbo zo gushimisha sinzi kuririmba ariko nzi kuzumva. Ngo yararirimbye aravuga ngo mwiyumanganye mu byago mugiye kubona. Ngo murinde imitima yanyu mutayitagwa mu gico. Ngo intwari z'umwami tizizazita ngo kubyisi ariko ngo niko zizazimera kugira ngo zineshe Satani. Yamamubwira ngo hari uko nza nambara kugira ngo ndwane na Goliyati. Hari uko nokora kugira ngo ndwane na Satani. Sibi ngo arabzambura. Ngo arabzambura. Ngo abzambure. Sawuli ati ya. Uyu mwana. Ngo aramubwira ati se none urajana iki? Ati ndajana imibyanje nambaye kandi ndajana umuhumetso utarimwo nibuye. Ndajana umuhumetso. Ati genda. Kuko Sawuli nta kindi yashakaga ahantu ho urupfu rwa Goliyati gusa. Ngo turuka ikuzimu rwo turuka he. Nicyo yashaka. Habe mu mutima wa Sawuli. Imana imbabarire ninje uzumutekerereza. Habe nubwo Dawudi yahwanaga na Goliyati. Agahwana na Goliyati. Akica Goliyati na Goliyati akamwica. Sawuli yaravugaga ngo birahaye nuko Goliyati apfuye. Icyo yashakaga nungupfa kwa Goliyati. Dawudi icyo yashakaga nukugira ngo Imana ya Isiraheli igarukane icubahiro. Bwana asifiwe. Nukugira ngo Imana ya Isiraheli yiheshe icubahiro. Nico Dawudi gusa yaraviziye. Nta kindi yashakaga. Dawudi yaraviziye ngo kugira ngo gusa ngo esikituya ntagiana gwe hari cyo kibatwaye. Hacho kibatwaye. Nimukireke. Nta kindi Dawudi yaraviziye. Mu mutima wa Goliyati nta kandi gahinda karimo. Mu mutima wa Dawudi nako. Mu mutima wa Dawudi nta kandi gahinda karimo. Mu mutima wa Dawudi nta zindi sifa zari zirimo. Isifa zari ukuvuga ngo Imana igarukana icubahiro cyane. Icubahiro cy'Imana tongere kigaruke muri Isiraheli cyashize. Bwana asifiwe. Nimugarura icubahiro cy'Imana mu nzu y'Imana. Nimugarura icubahiro mu miryango yanyu. Nimugarura icubahiro mu mitima yanyu. Icubahiro cy'Imana nicyo yari kugaruka. Ngo aramubwira ngo ndagenda. Ngo yikoza mu kabande. Akabande ngo agasanga mu ruzi narwo ngo rwari rurimo amabuye. Atora ngo amabuye 5. Arakuka rurasaka. Ngo agituruka nkariya. Ngo Goliyati aramureba aramubwira ngo ariko abanyesiraheli ngo ntabo barantinye nyene nukuri. Bananiwe kuzana umuntu w'umugabo ngo turwane. Bantumye umwana wa mwana we nawe uraje unteranye inkoni kuja gukubitibwa. Dawudi ngo aje kumusubiza ngo aramubwira ngo we wanteranye icumu ngo nuducumu ngo ariko njewe ngo nguteye mu izina ry'Imana. Uwiteka wasuzuguye ya yindi wasuzuguye ngo niryo zina nguteyemo. Turebe inkoni n'umuhumetso wawe usize ndawufite ariko ntubirebe. Urebe izina ry'Uwiteka Imana wasuzuguye. Ngo tugende twihute. Ngo azunguza umuhumetso. Ese munzu umuhumetso? Namwe munamuzi umuhumetso. Umuhumetso baza kuwutera uzugira imigozi ibiri.
umugozi umwe ndetse impuruturira ukayishira mu rutoki rumwe, uwundi ugasigara ufashe ukazunguza, wamara kumva urireze ukarekura wa mugozi umwe ugasigarana uwundi ibuye amazi ibuye rikagenda imvwiriri, ibuye rikagenda imvwiriri, arawuzunguza ibuye ngo rimare kwirega, ibuye ngo rimare kwirega, ararirekura ngo umufilisitiya ari mukocora mu gahanga, ngo agwa yubamye, Dawudi ngo baramusimbiye amuca igihanga, icubahiro ngo gitaha mu isi. Icubahiro ngo kimara gutaha mu Isiraheli, ba mama nibo banyirabayazana bati uratuvamiye, mugira amarangamutima yo hejuru, mugira amarangamutima yo hejuru. Abagabo bati Dawudi araduteturuye, ariko nimurinde gica umwami avuga, nta muntu uguvuga, nta uvuga. Abagabo bagira amakenga, ba mama abagabo bagira amakenga, abagabo bari banezerewe, nukuri abagabo bari bishimye kuko Dawudi yatsinze Goliyati, kandi abagabo nibo bari ko bagwa ku rugamba, ngo ariko baraceceka bati turinde icyo shefu avuga. Abagore bagira amarangamutima yo hejuru, ngo bama batera indirimbo, baturitse indirimbo, barayituritsa, baturitse indirimbo iturikira mu mutima wa Sawuli, ishari rirapanda, baravuga ngo Dawudi yishe, ngo Sawuli yishe ibihumbi, ngo naho Dawudi yishe inzovu. Bwana asifiwe. Sawuli ngo yamavuga ati Mikali we naravuze nzomuguha, ariko nzokwica. Mikali nzomuguha, ariko Dawudi wewe tuzohangana nawe. Wishe inzovu, njewe nishe ibihumbi, nawe wishe inzovu. Tuzo ejo amatora naba tuzohangana nawe. Urwango rwa Dawudi na Sawuli rwama rwinjira uwo munsi tugiye kugeraho nashatse kuvuga. Ngo ariko Dawudi asigarana inshuti Imana. Bwana asifiwe. Paulo yandikiye n'abakorinto, ndagira ngo n'abakorinto nimbata atari n'abakorinto ngo Imana yaraturokoye, ngo bizokomeza iturokore, ngo n'uyu munsi izoturokora. Imana yisigariza abantu bamwe bo mwa Sawuli bakunze Dawudi. Yonatani, ngo umutima wa Yonatani n'uwa Sawuli n'uwa Dawudi byamabi bagatiga kubiranyije. Mikali wa Sawuli ari mwa Dawudi ni sheri na sheri. Umunsi umwe Yonatani ngo abwira Dawudi, aramubwira ati data, papa arashaka kukwica, ariko agufitiye imigambi mibi, ariko sinokubwira ngo uhunge, ureke uje ahantu nanje mwegere muganirize. Ndamuganiriza numva uko ateye. Ngo aramuganiriza kubyerekeye Dawudi, aramubwira ngo kwa Dawudi nta mpamvu ngo aragira. Barenegana, ngo umunsi umwe hayamucurangira, ngo azana icumu, kandi nasomye Bibiliya ngo umwuka ngo mubi ngo wamuva ku Mana umuhangaho, ngo azana icumu ararimutera, ngo arimutere Dawudi ngo ararikwepa rihama ngo rusika, kandi yari yarimuteye ngo ryame rimubamba urwo rusika, ntiryamufata, ararikwepa, arahunga, aragenda. Ngo buce ngo aramasha gusubira kumwica, ngo noneho aravuga ati ubwo yahunze mumusange mu wiwe, mwame mumufatira mwibunda mumufate mu gitondo. Ngo umukobwa wiwe Mikali ngo aramubwira ngo iri joro nudacika, ejo mu gitondo bazagufata, data ntuzomukira, azokwica.
azakwica, ndamuzi azakwica. Ngo Mikali ngo amutiburira mu idirisha arahunga aragenda, kandi nta handi yakurikiye. Ngo aratekereza ati no mukizwa n'amasengesho, ndamukirira ku bandi basenga. Ngo asanga Samweli ngo inayoti irama. Yo, Bwana asifiwe. Arahunga ngo agenda irama, inayoti irama. Ngo asanga ngo Samweli umuriro w'Uwiteka ngo yarawukomeje, umuriro w'umwuka yarawukomeje. Nge Bibiliya izigereranya ibintu, ikagereranya umwuka n'umuriro, ubundi kandi kawugereranya n'amazi, ubundi kandi kawugereranya n'umuyaga. Uriya mwanditsi wanditse igitabo cy'Abaheburayo aravuga ngo umva uko yagize twebwe abamarayika, ngo abamarayika Imana ngo yabujuje mu mwuka wayo wera, ngo ari kwibahindura ngo yamuzi nkekwe. Ayiwe John we ntimuzi nkekwe. Inkekwe na amakara haye yaki kiguruguru gikeya, kandi yose yatukuye, nta kara rikiri iryirabura, yose yamaze gufata umuriro, yose aha yarabye ibirimi by'umuriro gutya asanga umuriro ni inkekwe. Ngo Sawuli nawe ngo atuma abantu ngo nimuje kuhiga Dawudi, ngo baragenda ngo bashike bagwa ngo muri ico kibatsi cy'umuriro, nta kindi ngo bakoze, bamye ngo batangira guhanura, ngo amwukura bafata batangira ngo guhanura. Ngo atuma bakabiri barahera, ntibasubiye kwa Sawuli, ngo baguma mu kiguruguru, batindana n'Imana, batindana n'abakirisitu, batindana n'abakiranusi b'Imana. Ngo barahera, ngo atuma abandi, atuma ba gatatu bose ngo bahaye bahera. Sawuli ati ndigendera nje nyine, ndagenda. Ngo aserukira ngo kwiriba ry'Iseku, ngo arabaza ngo ese Dawudi ngo nako Samweli na Dawudi ngo bari he? Ngo baramubwira ngo bari hariya ngo inayoti irama, ngo bari mu gitaramo. Dawudi ati ndagiye, Sawuli ati ndagiye mufate. Ubwo ari hariya kwiriba ry'Iseku, ndamwegereje ndamufata mu kanya gato, mu minota mike ndabamushikiriye. Ngo bataregereza harya bari inayoti irama, ngo bataregereza ngo umwuka utangira kumufata, ngo nawe atangira kwigenza iyo njaha yahanura. Ngo abaseruka ayahanura, ngo arahanura ararambarara hasi, ngo araruha ngo yikuramwe imyenda. Bwana asifiwe. Ngo arahanura biratinda. Umwuka w'Imana iyo twawukomeje ukabinyenga, nimureke kugira ubwoba, reka gucika integereka no kwiheba cyane. Umuriro w'Imana wake, umwuka w'Imana wake uzafata abapagani, abagizi ba nabi n'inkozi z'ibibi bose uzabafata, nabo bazahanura bambaye ubusa. Pawulo yaranditse aravuga ngo imyenda yacu ngo yo kutizera ngo igereranywa ngo n'umwenda w'ubushambagara, amahuza ateye isoni atariho n'imyenda y'ubushambagara. Mu gihe tukiri mu byaha ngo twambaye ubusa, tuba dusa n'abambaye ubusa. Icyo bikora ubu nyine kwambara ubusa kwaravumuwe. Abana b'abakobwa bari mu kugenda ibitugu biri. Ariko Imana nibuzuza umwuka wayo wera izabanzi bambike. Ni ukuri ko Imana izabanzi bambike. Mwambare, timuzagenda mwambaye ubusa, muzambara. Kwambara ubusa ni ingeso ya kamere, kandi muzi iyo byavuye n'inkomoko yabyo. Nimwuzura umwuka wera, umwuka numara gucana muzambara. Sawuli ngo ahanura yambaye ubusa. Nibutse Yesu nawe yaragitaramye icyo gitaramo, ngo yamukanye na Petero na Yakobo ngo na Yohana batatu, yabakuye mu 12 ngo barazamuka, ngo baragere mu mpinga ngo y'umusozi. Imyenda ya Yesu Kristo ngo irahinduka bayibona abo bantu. Igitaramo ngo kiba kiradumye, baratarama ngo baje kugira utabo ngo babona Mose na Eliya barashitse, kandi ngo barabamenya batarigeze kubabona.
ngo igitaramo kiratinda umunezero ngo umare kuba. Petero ngo abwira Yesu ngo ureke nshingando zitatu ngo ngiri yawe Yesu, ngire ni ya Eliya, ngire ni ya Mose. Iwe ariyibagirwa. Turi mu kwikunda kuko umwuka wera ataraza. Umwuka wera nakuzaho tuzasubira kwikunda. Uzakunda Imana, uzakunda na mugenzi wawe nkuko wikunda. Ijambo ry'Imana rituganze. Amen.